Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Habibi nyari apa, Dek? Ondel-ondel? Iya. Kita nyari ondel-ondel di pinggir jalan ya? Di mana ondel-ondelnya? Mana? Oh, coba. Oh iya, itu dia ondel-ondel. Oh, masih jauh ya? Ondel masih jauh deh. Warna apa? Pink. Oh, warna pink. Warna pink ondel-ondel, teman-teman. Warna pink ondel-ondelnya? Iya. Oh, dia. Warna pink dia, teman-teman. Wow. Mantap. Keren ya dia, ondel-ondelnya ya? Oh, dia ondel-ondelnya. Ntar dulu. Takut nggak? Ya, nggak takut. Joget, joget Bibi. Joget berani nggak? Joget berani nggak? Anjir. Iya. Takut. Bibi takut. Takut ya?